पाउजेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरे कोकी लालहौबनी चिंगनाबसिंगना फाखिबा लेबर अहोम इम्फाल ईस्ट कमांडो टीमना टेक्ता काइदना कनबा ngamkre कुकी लालहौबसिना किडनैप तौखिबा सिनमी अहोम ngasi ayuk इम्फाल ईस्ट कमांडो की खुदपु अमना मफौदाम पीएस की मनुंग चनबा न्यू अमदी ओल पंचांग अनेगी लोनबा मफमदगी टेक्ता काइदना थवाई कनबा ngamkre किडनैप तौखिबा मखोय अहोम कनबा खोनबदा कमांडो अमदी लालहौबा अनेगी मरक्ता पुंग अनिरोम लेप्तना नुंगमै कापनागे नौमई कापनबा अदुदा लालहौबसिंगना सिनरंबा AK-56 राइफल अमा पुलिसना रिकवर तौखरे पुलिसदगी फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना चलिबा था असिगे निपान की नुमिदांगदा आइना थिंख्रबा कोकी नेशनल लिबरेशन आर्मी KNLA ओहरमगनि सिंगनबा मियोय खराना इथम ब्रेस अमदे लाइखोंग काइथेल मानबिदा थोंग साबा यावबा मिस्ट्री अमदे मोहरी अनि किडनैप तौरगा पोखरे आइबा पाउ अमा फंगबदगे मखोय अहोंगी खोंगुल लिबा हौके लालहौबसिंगना फारुबा मियोयसिंग अदुदे खंगपोक पार्ट 1 खुलाकपम लेखाइदगी हेड मिस्ट्री लाइसम देवचंद्र सही 62 थौबल अथोपम मखा लेखाइदगी मोहरी जुमनाम सुशील कुमार एलाइस नानाव सही 32 अमदे कंगला सिपाई माय लेखाइदगी मोहरी ngangbam गुनादोर सही 52 सुरबा मियोयसिंग असिने मणिपुरी लोन की मितै मयेक इंडिया की सलेक्ट यावनबा तक्सिनख्रे मणिपुर की पोनी कन्ननबसु लोकसभा तक्सिनख्रे मणिपुर की लोल मितै मयेक सेलेक्ट हामननबा राज्य सभा की MP सु ओइरिबा मणिपुर की निथौ लाइसेंब सनाजावपन पार्लियामेंट पुखटख्रे ngasi losinkiba राज्य सभा की जेरा अवार्ड MP लाइसेंब सनाजावपन वाफम असि पुखटखिबने निंगसिंग बजाय कुमजा लिसिंग अमक सांपन मरफुद्रा निथोइगे अगस्त की तांग कुंदा मितै लोन मियामना मणिपुर लोल हाइना खंगरिबा असि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की निपान चुबा शेड्यूल द चनखिबने लोइनदा कोनकानी अमदि नेपाली लोन सु मतम अदुदा निपान चुबा शेड्यूल द चनखे हाइब लोन अनि असि कोनकानी अमदि नेपाली की मयेक्ति इंडिया की सेलेक्ट यावख्रे अदुबो मणिपुरी लोन की मितै मयेक्ति सेलेक्ट यावदना लैरिबा असि यहनबियु हाइना हाउस के खुथांगदा इंडिया लैंगा की पुनिंग चिंचनखे मणिपुरी लोन मयेक प सेलेक्ट याहुनबा पुखलिबदुदा पांगसिनबो ओइना मणिपुरी लोन की मितै मयेक असि MA की थाकत तंबा हौरे आइबा वाफमसु मागना फंगदोखे लोइना स्टेट असि मियामना अमदि मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना सही क्या की ममांगदगी निंजरपा अपांबा थबकतो ओंथोपियु हाइना फंगदोखे नाकलमरोमदा अमुक हौजिक चथरिबा पार्लियामेंट मिफमदा मणिपुर की लोकसभा की MP ओरिबा RK रंजन मणिपुर की मांगथरकलबा सगोल कंजैदा सिजनरिबा सगोल मखल असि मालेमदा अनिसुना फंगद्रे मणिपुर नौमा की सगोल मखल असि मसिंग हंधरकले अदुना मालेमदा सगोल कंजै पोलो हाइना मसक ताकलिबा लमदम असिदा पोने की मसक हंधरकलिबा असि कलहौनबा अखनबा थबक लोखतबियु हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदे फाइनेंस मिनिस्टर की पुनिंग हाउस द सिंगसनखे माना मखातन हाइकिबदा लोकताक यावना अवांग नोंगपकी तोंगन तोंगनबा वाटर बॉडी सिंगदा स्मॉल आइलैंड फिशिंग सेंटर सिंग चौखटनबगीदमक बजेटरी प्रोविजन सिंग हमनबसु MP ना पुखटखे हाउजिक दिल्ली की पार्लियामेंट चथरिबा लोकसभा की मिफमदा सरुक यारिबा मणिपुर की MP डॉक्टर RK रंजन ना वाफमसी ngarang की लोकसभा की सेशन दा फंगदोखिबने नाकलमरोमदा एक्सीडेंट थोकपदा BRTF की मियोय अहुम सिरे मोरे लंबी की सेनाम अमदि तराव की मरकदा एक्सीडेंट थोकपदा BRTF की मियोय अहुम लैखिद्रे मियोय अहुम असि ngarangdagi खुलगी मियोय अमदि पुलिस ना थीदुना लाखिबने अदुबो ngasi ayuk lokha da asi bhaksang oina taduna leirambane haire हाउजिक असि भागचांग सिंग अमदि गारी लौखनबा कन खोनरे लोइना लाइबक थिबा थौथोक अदुदा लैखिद्रबा मियोय अहुम अदुगी ममिंग मथा चप चाबदि हौजिक फाबुगी ओना फंगबा ngamdre अतोप पाउ अमदना स्टेट गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट सिनबगी आयावा पिरक्तबदगी पुंग अनिरोम एयरपोर्ट पनख्रे महाराष्ट्र की गवर्नर भगत सिंह कोशियारी उत्तराखंड चनबगीदमक मुंबई एयरपोर्ट थोंगलबा मतुंग स्टेट एयरक्राफ्ट सिनबगी आयाबा गवर्नमेंट पिरक्तबदगी पुंग अनिरोम मुंबई एयरपोर्ट पंदुना लैखरे मदुगी मतुंग कमर्शियल फ्लाइट अमदा महक देहरादून गिदमक मुंबई थादोखि हाइरे गवर्नर ngasi ayuk mahaki home state chu oribo उत्तराखंड विजिट तौनबगीदम ayuki पुंग 10 दा एयरपोर्ट थोंगलखे बाकी खोंगचत अदुगिदमक ngalingei patamda स्टेट गवर्नमेंट की प्लेन बुक तौखे अदुबो अथेंगबा फावबदा परमिशन पिरक्तबदगी कमर्शियल प्लेन अमदा महक चतखिबने गवर्नर सिंह स्टेट गवर्नमेंट की प्लेन दा थबक चतप मतमदा परमिशन पिरक्पगी पतम ngainade mahauchagum mahakna एयरक्राफ्ट अदुदा काखतुना फमलबा मतुंग पायलट अदुना प्लेन अदु पाइनबगी परमिशन पिरक्पा लैत्रि हाइना खुमलखिबने मदुगी मतुंग नुंथिल पुंग 12 मिनट 15 तारकपा मतमदा प्राइवेट एयरक्राफ्ट अमा बुक तौरगा देहरादून गिदमक्ता पाइखिबने
Maharashtra the opposition when a lady BJP na Shiv Sena losing Maharashtra government thong adobo akan bamong da janing da bapongdo kibagalona Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray lale aijagadabani aire thokriba thawdok adu state adugi wenadi ikainingai ni amadi thawong adubo governor bu ikai khumnadabane Maharashtra Legislative Council ki nominee taragani thoi khanbaga mari leinana government amadi governor ki marakta sayanaba leire government na suggest tawrakhiba miusing adugi matangda governor da hojik phawbada Sanabagi pau amada Manipur gi sanaroi nipan Indian team da yaukre. AFC Women's Asian Cup 2020 gi sem sabak oina tha asigi tang taramari dagi kunmari phawba Alanya Turkey da pangthokadoriba international friendly match da saruk yagraba India women football team gi final list All India Football Federation na lauthokre. Indian women football team ki list lauthokiba asigi manungda Manipur dagi haukiba footballer amma tharaga sanaroi nipan amade assistant coach El Chauba Devi yauraga Manipur dagi bioi mapanna friendly match asida saruk yagadore India gi wena mohot chin gador Manipur gi sanaroi sing adudi goalkeeper da Maibam Linthoi Ngambi Devi defender da Ngangbam Safety Devi Loitongbam Asalata Devi Railways Sorokhaibam Ranjana Chanu Wangkem Linthoi Ngambi Devi Kritina Devi Thongnaugjam striker da Dangmai Grace amade High Cruisam Daya Devi ne International friendly match asida Indian team gi oina sanaroi kun amade official taruk punamiu kun taruk na sakya baraga sida Assam da petrol amasung diesel gi mabal lupa manga andhakre Laibak sigi oina petrol amade diesel gi mabal kham thengau kwalingai wanglingai charta election pangthokadoriba asigi mangoi na ngasi Assam gi lenga state asida petrol amade diesel gi mabal lupa manga andhargani hada lauthokre Masigi matakta duty on liquor su 25% da andagani aina lauthoke hariba anuba red sing asingasi ahing dongyai de gisatnagani aire matake wafam sing asi state asigi sel thonggi bibak su puriba minister Hemanta Biswas ngasi phangdokibane panbaya padi state asigi general election asi lagleba March amasung April gi marakta pangthokpa yana leiribane si minister Sarbananda Sonowal na lusingba BJP ki lengak asi state asida makhadana leithan na party asigi lusingba sing Marweda Narendra Modi amede Amit Shah jauna state asida laktuna toina yangsilam me handak te pangthok ba union budget su finance minister Nirmala Sitharaman na state asigidamakta lambi thong semkat abatonga na paisa khaktuna thamli aikebane numit khani ki mamang da prime minister na state asida laklamba matamda project kya sanghar badana tan state asige indigenous community ki biwi kya lamgi mapu oiba yabagi ayaba kya piramba leikrabane thabak laubada group C gi de interview leitre CM Department khara di interview lawbal leire Ranjit Si Minister N Birena Aikre hoki basahi lising ani taraga tarida Kendra Sarkar ge pautak matuk ina sarkar ki thabak lawbada group B ki oina haujemak interview tawdre aduba group C gi di interview lawdana wafam leire wafam asik ngasi Manipur Bidhan Sabha ki wang pakum matamda Congress ki MLA ke Ranjit na hanglakba wang gi pakum da CM N Birena phangdoki bane MLA ke Ranjit na mahake wang aduba sawal utuna makata ba wang da tarasuba amadi taramathoi suba IRB ki thabak lawbada interview tawre haikibada hongi sarsu puribas minister na phongdokibada tangai fadana IRB ki interview lawdaba yadaba leibagi lawbane lawgadorba security personnel oigedaba sing asigi masagi phibam yengchendaba yadaba makoi sing asi mana pangba marol thoktaba atai hiram kya da masagi asoiba leibra haibaki damakta interview asi tawbani aike Ke Ranjit na Chief Minister ki pungning singchaladuna atopa department kharada group B C ki thabak lawbada interview sathare masina corruption tobagi yamna chawba lambi oire hiramasi ki matang kari tawba yabagi aibadu yangchanigini aina Chief Minister na sabada thajaba pikhe atopa makha tarak pau amada tuition tawba laisabi masada khut sangluba oja mayam changduna totkhre hairiba thawdok asi West Bengal gi Malda district ki mafam abanda thokibane hanasu nupi masa asida anjan aksang da sokre hai aduba masagi ijat ki khallaga haidoktana leirakpani haire mathang anjin tawrukpa matamda nupi aduna mayam tana balawrukpada mayam changsilaga tolaga police ta sinakre haire arwibada content sang asigi marwiba pau khara asi papagdam jariba Manipur local news YouTube channel lamani Facebook page asidagi yang video popuna putaka chari channel asina adum da kanarabadi subscribe to video subscribe to video maloina like and share to busu kabi ganu puna mapu amukhana thagachari